Mia sabu TPSC exam robai kha. They kokborok is in Tripura ni official language. So TPSC exam je Bangla to English translation tongo. Noroki one chukba yabo kokborok botong nani nangmani. Lamsogo ani channel ani YouTube family joto no khabai khukbai ano support khai tongmani bagai ani videos nai tongmani bagai ani blogs rok nai tongmani bagai ano kaham comment romani bagai norok joto no paiflea hambai riwo norok sabo mia TPSC exam ribai kha I hope norok ni exam kaham kurung kheno ngai thangkha no ang surio jara kaham ke porikha rojak boro chakri manthung to jara manliya boro bobu khata baidi buskango te kaham kotor opportunities phainai a jaga norok try khai baidi waisa nangnai bile waisa manya hanga ge bar try khainani nango to jisu hard work khainai asugno kaham result mannai to tinini o video norok ni buskango kaisa ani bukhani kok share khainani bagai phaikha Especially ani o video higher authority ni bangaino ang salamoi tongo ani humble request chini higher authority no the obo video no ki personally tana baidi please ang ke bono personally saya obo ani bukhani shimu norok ni buskango no ang sana miawo TPSC ni grade 6 ni kaisa exam thangkha norok jara ano sinio ani videos rok blogs rok puilani simi nai tongnai rok boro to sawai mano ang masa private school ni teacher si chikonsa teacher si so ang exam rolia ang sawai mano ang exam rikhebo pasungla ang typing borungnya kuno rungnya abo ni banga ang exam rolia but ang je schoolo samung tango a schoolo no exam center bo kalaikha to ang duty kalaikha So, ang question paper 9 mani azagawo joto no thik tongo kuno hamia saya ang last page first hour ni exam no sai tongo last page tongo 10 marks ni translation Bangla to English so abo nugoi ani bokrok ekdom ching ungpai kha tension ungpai kha amta hai tamni hunba Bangla to English abo marks ke translation marks ke total 10 marks jara exam ribai kha boro ta sawi mano 10 marks ti ekdom 10 marks kintu kono chikon bikon marks ya onek kotor marks sakha hankele 1 mark ni bangai bui failung payo hayada naisedi ang waisa TET exam ro mani 2-3 years sakang TET exam romani 3 marks ni bangai ang qualified unglia si 3 marks si ani life ni busuk change khai rima khamo 3 marks manlia ang qualified unglia ba tabo aino kaisa private school no samung tangai tongo jodi o 3 marks ang mane ani marks jodi qualified ungkha hanke ani life te gisa change ungai thang khamo ang wan chuk mani so mia nije question paper nungmani 10 marks abo ni bangai ani bangai ta 10 marks big things si norok wan chuk nai ang exam ro ya hon khanke ani tamni asu matha betha ungoi dongkha matha betha ani simia norok ni bo ungnai ani kokhana ke so naisidi ajagawo Bangla to English tongo full 10 marks ni Jara Bangla mano Bangla medium student ungpano English medium student ungpano ang samani ke jara Bangla mano Bangla kaham ke porimano bujiyo boro ni bangai o 10 marks carry khainani kuno beparia hayada but jara mania boro ni tamo ungnai abosi ani question higher authority no jara Bangla mania boroni tamung nai o 10 marks boro attempt si khaimi yang nai boroni bangai 10 marks to pura minus no so angje simani kokborok bosini official language ungka hayada kotor office obo kokborok language by application roke bo acceptable tabok
so o jaga o TPSC hai kotor exam o 10 marks ni kokborok ni kuno kare bangla to english translation si jodi official language ungoi tong han kan ge ang je buji mani bangla to english translation romani or one kokborok to english bo tongna ni nangmani tamni hunba bangla jara pori maya kokborok jara bujiyo boroto abo answer riman khamo jabo o jaga ko duita question tongo do bangla jodi mania hum kha hinke kokborok bo bahai ke pore nai haisi na bangla bo bangla script by no suyo kokborok bo junior class rogo emne bangla script by suyo but o jaga te kaisa kok tongo ani but higher education or higher studies so thang khainge kokborok bai pore khan khainge roman script osi even ani school kono college bo ya university o ya angje school o samung tango o school o kintu kokborok language tongo roman script o noro busi bai khade bangla to english roye noro baksa wan chungnai tamo problem tong jara kokborok pore jak borobo to o bangla okhor na pore manai amte haya pore mania tamni hunma kokborok tabuk roman script no suijago hunka hanke bangla okhor no bahaike boro pore mannai jara kokborok pore kha roman script o ani school o si tongo class 9 ni simi so naisiri class 1 ni simi 8 jora bangla pore ye busukle mannai ba hayada jara kokborok pore tongmani so baksa oina dofani borok rok bosana sini bo janijar mother tongue tongo janijar language tongo janijar abo like sini aro mijo subject bo tongo amta hi boroni tam ungnai abo ni kuno ya angke samani official language na tuyi do angni je si mogbure hainke angbo ani language na tuyi saima khamoble sayana bla official language no si ang sawo do kuno mane dofani language ba aboni bangai ang sai dong amta haya je jaga o kokborok official language bangla jaun official language english bo official language to kokborok bo to official language ble to aboni bangai si bangla to english je bhabe translation tongo 10 marks ni ang buchi mani a jaga o or roye kokborok to english bo tongnani nangmani tamni hunba chini charai rok mane ang je phurungmani charai rok boro bangla pore maya ungnai onike to pass out lungoi thangkha ungnai ta kokborok je tabuk ni simi chalung kha chini school amta haya even cbsc bo tabuk chalungoi tongo kokborok language abo bo roman script o so jara TPSC hai amta he exam face khaina jodi bangla to english simi si translation 10 marks ni tongnang ke boro ni bangai to loss totally 10 marks boro attempt khaimiya po pore maya hun khain ke tamo suisanai jesu english medium english kurung phano abo suimai yang painai but jara bangla medium bangla pore manai boro to kaham ke suibana out of 10 boro 5 phano manai 6 phano manai but jara bangla si pore maya english medium ni baksa tongo ble bangla pore maya ke boro ni bangai to 0 si 1 mark phano keri khaimi yang na ke boro ni tam labung sanai ba abo si ani question higher authority ni bangai ang samani bai hai dunia thung changing paine amta haya but ani simung ta tamni abo kure tongki si chakhamu amta hai samani ani kokhe tamni hunba tabuk si sarai rok amta hai mai angoi tonga bangla pore pojonto baksa class 8 pojonto bangla pore pojonto o exam rogo jara face khainai boro mani angnai to jara bangla si pore jaglia class 6 ni sim tabuk kokborok bo ungoi tongo hun khainge boro te tam man sanai ba boro thaisa ba suiman yang nai apro buchi kha hon gain ke suina ni buchi liya po pore man ni ya hon gain ke bai ke translation khaisa nai 1 mark ni bangai pojonto bui failung payo ang saya da ang TET exam romani 3 marks ni bangai siang qualified unglia so 1 marks ni bangai pojonto bui failing 3 marks ni bangai pojonto failing to 10 marks it's a big thing for me mia exam o ani colleagues ro ko bangma exam ro jak do baksa ba abo to mane 1 line phano translation khaime ni yang nai hunba bangla si pore ma ya hun ke boronile kokborok bo pore ja ba kokborok sara phano out of state thangai jara pore kha boro to english mamang si pore kha bangla si kore hunke
তো ভাইকে আবো মানছে নাই তো বাক্সা সানাই বাংলা ক্লাসিক নিসিমি 8 জরা পরে পর্যন্ত মাননিয়া দেবা বাহাইকে মান নাই সাদি যারা বাংলা মিডিয়াম নি পরে ফাইও না বিএ পাস খাই পাইও বড় ইংলিশ পর্যন্ত মানিয়া অনেকে বিএ পাস খাই পর্যন্ত ইংলিশ মানিয়া হঙ্গে যে সারাই ক্লাস 1 নিসিমি 8 জরা পরে নাই বাংলা বদ মানছে নাইতে বাংলা যে জায়গাও kokborok অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ উঙ্গই তংখা টিপিএসসি হাই এক্সামও আই থিঙ্ক বাংলা টু ইংলিশ ট্রান্সলেশন রমা হাই অবন অর রয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই kokborok টু ইংলিশ রখেব চাখামো বাংলা টু ইংলিশ ট্রান্সলেশন রমানি अब আনি কোনো প্রবলেম ইয়া अब তো রিনানি নাং নাই বুইনি দফানি বরক রক বতং যারা বাংলা মানো বড় তো বড়নি বাঙে ইজি তো যারা বাংলা মানে বড়নি বাঙে সি সামানি আং দো kokborok সানাই বরক বড় তো বাক্সা ফানো বাংলা মানি আংই তং না ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে নাই রক তো বড়নি বাঙে কিসা ইজি উং নাই আং अब ওয়ান ছুক মানি আবনি বাঙে সি আং নরংনি বুসকাং উকক তিসাওয়াং সো তাবং kokborok অনার্স খাই পর্যন্ত তঙ্গো হাইয়াদা kokborok বাই বিএ পাস ব খাইজাক তঙ্গো এমএ পাস ব খাইজাক তঙ্গো তো ইউনিভার্সিটি রগ পর্যন্ত বুসু চাকরিনি বাঙে পর্যন্ত পোস্ট হংখাও kokborok নি বাঙে তো আবরক তো রোমান স্ক্রিপ্ট আছে হায়ার স্টাডিজ নুক মানে রোমান স্ক্রিপ্ট আছে kokborok পরে বাইও আনি কলিগস পরে মানে আং নুক মানে কলেজ রগ ব kokborok ন রোমান স্ক্রিপ্ট আছে পরে খা তো বাক্সা বাক্সা সানাই kokborok যারা মানে বড় বাংলা ব পরে মানো তাবু আগে হাইয়া আগে খেয়ে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই kokborok পরে মানি তো বড় পরে মানিয়া বুসুক জরা ক্লিয়ার খে পরে মানে আং সাওই মানিয়া বাট তাবুক নিসরাই রক যে পরে মানি kokborok আবো খে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই পরেও ইভেন আনি স্কুল স্টুডেন্ট কবাং মা দঙ্গো বাংলা ক্লাসে জরা পরে জাক ফানো বাংলা সি রিডিং থরলি মানিয়া সো বড় বাহাইকে अब ও কোয়েশ্চেন আনসার ন অ্যাটেম্প খাই নাই মিন্স যে ট্রান্সলেশন ফাই মানি আ জায়গা বাহাইকে অ্যাটেম্প খাই নাই বড় তো খাইছি খাইমাই আং নাই বড়নি বাঙে পুরা জিরো সি अब নাথিং ইউজলেস সি উং পাইখা aboni bange ani humble request to our higher authority please aboni bange kisa one chuk by di norok one chuk hin kisi in future generation teibo kahamung nai norok basa one chuk nai ang hai asu chikon borok tam ni amta hai kotor kok rok na tuye amta matha betha ung nai no tam ni hunba kaisa kok tongo na teachers is the backbone of society jung teacher rok society ni somaj ni merudondo amthai sajago so ang masa teacher chikonung phano ani student rok ni future ni bange one chugya hangkai ke sabo one chug nai ang one chugo joto teacher one chugo nijeni student rok ni bange nijeni dofani future ni bange ang je school phurungo a school gobang machini borok mamang si tongo unke boro bangla pore maya ang sawi mano ang teacher ang sawi mania daba ani student tamu pore man tamu pore mania bangla pore mania to in future boro bo amta high exam rok face khainai bile afro bo jodi bangla to english translation tongkha hunke boro bahai ke attempt khainai a 10 marks boro ni bange kunu ya mangna si afro aboni bangai no ang koijao higher authority no please aboni bangai kisa one chuk by the one chuk ha hangke in future generation kisa le chanai tai one chuk ani bukhani ko abo ang je fru tet rokha tet exam romani a jaga wo kabang ma part khai abo question phai ya da a jaga wo kokborok or bangla amtai kokborok jara naya bangla no abo attempt khaimano answer bangla attempt khaime aro kokborok attempt khaimano but o jaga bo bangla script by suijak to baksa ani friends rok sao sung kokborok man phano pore maya bangla script by suijak tongo te bangla si pore man ya gange bangla to abo durni kok pore maya to attempt khaime ya amtai ngoi toka to afro bo jodi roman script by tongkha inke borobo khaiman khamam thai sauta tu
তারপর তো আস্তে আস্তে স্কুল রকম রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো চালুঙ্গুই তংখা আগে তো বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো তঙ্গো তো বাংলা স্ক্রিপ্ট তংপ্র বছরাই রক বেলাইনো প্রবলেম ফেস উঙ্গো kokborok নিজেনি ল্যাঙ্গুয়েজ আসু ইজি মান ফানো বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সুইমানি বাঙাই কিসা কুতু উংজাগো বড়নি বাঙাই সো তাবক আবনি বাঙাই roman script by no chalungui tongkha aboni ba belaino easy ung hacharai rong ni bangai je language nije buchio nije sao abono jodi easily pore man khainge teibo bukhao muito narok mano charai robo aboni bangai chasu khai ekdike so amta haino tpsc exam rogo bo kokborok bangla script by phaioi roman script by phaikebo chanai amta haita to ang specially ani bukhao nangmani ke abo mia ang duty romani o question no nugoisi ani bukha belai ke dukhu nangkha tamni hunba bangla to english translation ang barbar u kogno sao tamni hunba u kogno tui sang sanani phaimani ba bangla to english translation 10 marks busuk mangna ung khana jara bangla si thaisapa pore mane boroni bangai busuk mangna ung khana busuk kapna ni muchung khana boroni pain ang buchio ang saoi mano tamni hunba gobang ma student no sis ang phurungoi tongo ba bangla si mania hunba e aboni bangai na ang boroni pain shiu pore mania buchia mane buchia no ekdom to baksa chini borok rok bo sanai bangla sao mania joto manu tamni pore mania ba sanani kintu easy but nije je puro field onkhao aprosi shiu busu kutu nije ni busarok pore mania hon fra aprosi busani dukhono shiu song busu bangla pore mania busu kutu bu buchia hon khainge bahai khele pore nai boro buchi kesi pore nani saiman kesi pore nani kok pojonto kaham kesi charo maya bangla ko hon khainge boro bahai ke pore nai te main thing ke te tamu problem chini borong ni bangla kok sakha hanke local language bhai sao hayade je cholti bhasha sayada basung abono baisi sao kintu pore froke bukis language alada banglani duita language hai ungjago ang chini bukhuk bai samani kok alada te pore mani kok alada but kokborok rok english rok bukhuk bai jebabe sao suimani pore mani bo omta haino aboni bangai easy but bangla ke norok wansugoi naikha de shia chini cholti bhasha bangla je language chung sao boyo kintu amta hayada tau nai sidi chini borok rok bangla bahai ke saba gobangma khaisi jaisi aise amta hai mama boyo ki amta haida ba boyo to amta hayable se abo si main problem chini problem sum jara bangla sanai borok hai kaham ke saoi mania ni abo bo kaisa problem bangla si sai mania hon gange bhaike pora nai bhaike buchi nai so a jaga si problem main ke so last ang haino high request khayo chini higher authority no please in future generation ni bangai kisa one chuk bai di ang samani jodi chaya hon gange please norok na karja bai di ang ke bono target khai saya just ani student ro future generation ni bangai one chuk si ukog na norok ni buskang utubu tam ni hunba 10 marks big things about 1 marks ni bangai bui failung payo board exam rogo pojonto bini life busuk hamyang payo o 10 marks inke busuk kotor things abonorok buchi bayo na so asuk zoranong thung ani video chajaka honke ba like robai di comment sabai di kebo bukhao mungsa hamya tatoi bai di please anke bono personally saya abo ang higher authority no si chini society ni bangai chini society ni charai rong ni bangai chini future generation ni bangai si ani humble request video nai mani bangai joto no paifle hambai ro